Uba dan mila bersayomai Presiden ke Voice of the People Party bad MLA ke Nongkrem uloong baka VP ke dantang saungut ki MLA Henry ki jinge ki buon bad datang ke parti ke bayi keren ki jinge tekhu jinge ki pai ba. Haba keren hak jilang pensai pai ba halor ke luka yukta ak hamokhan hak janmir ke absan terik kula lengkot arjar arpusau balakot penlong de ke parti uba dan uloong baka thong jong ke parti ke long ban rat dingkhong ya ke bamsam. Hakani gejelang le don langru do meli ke North Shillong ba adel bat nongrom Dr. Ricky A. Singkon kertong ke parti Shaka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat nolor gwipan. Kata ka bor banile persya ya ka bamsa bala thung bar bala bu do pat ba kata ka di kajing batay ya ka lokayukta baka sarkar kan haban thung hagatar kom bauni uday uba ki pat ba ki thung ba un tokit ba un shim ya ki kam bamsa ba bagi pat ba ki la ban lek ban ujor kanam don gono kajing te kajing khom lani kajing ka bagi pat ba ki nomla ban lek daladi ki la ban ujor lada ka don gono kajing lek bam dai telaga mangi ki pat ba ni shukta ni shusha ba ka sarkar kan lek kadamon ya kata ka iktir kabala penkupon kabala tau da ka sarkar nagam da jingi pat ba ngasno kom ki pat ba ngile bakla shibune namar kata ka daw ngi dei ban snutu balada ka bor jaga lokayukta ka klan ka jingmentoy ka jingada ka daya ngaya pi iwe naki kam bangsa jang gibriu ki badan haga bor jang gibriu ki badan haga bor ni ladadan ki kam to kam thiem naki barit ki barya ni jui ya kita ki basyakem ki basyak penshitom Hendai ladadan ke jilse bangsa hagani ke jela ke jini kabangi syekren pak ba ngi snow bam dan lat meta kadan gani ka lokka yukta ngende kan alat ban ngasno magani ka por ngamlaru klemda ai kublei igi riurang ba kiblei don benta banyaki hagani ka jela ke jini bangi de banwanra ya ka lokka yukta kumbalang hakiwei pat ki jaka bat kumbalawanra hapok dari India ya ke lokpal oh ngitip bakaladon kata ke India against corruption balaram do ana hazari hagi Islam khatway kharar bangiang ni ngila sedang ngila launch ya ke clean politics campaign house nam ajar shipo ngila sedang shua bangi ngila yui baka don kam bangin yo ya ke sinshar ka kharar ka bukul kan nongrim ka ideology ka philosophy kajingi kum ginangalam jaga parti baka parti hibro koi kalong ba dei tangling ba ka sunshar ka kharar ka bakut ka bangila ban kintiu ye gani ka chela ka bait ye ka jingi baro na preng jingi nge ki badan ne ka por ongi trang ba kumno lano shising an yo let sha kari Singapore buat bahara kani ka jela ji ke be ke kwa ban ne po Singapore kai ka Singapore bali baro ni kwa ban ne po Singapore Kari kemudian tang ruspa 10 square kilometer. Ruspa 10 square kilometer. Niki noram jangan digari. Hadirin begini yo ya ke jinglayu house name kat kendai spa andru busan. Kila tray shitom batang house name arajar kila la ban transform ya ke Singapore from a third class wall into a first class wall. Mangi bat kamdani ke Singapore kihapan sedang naduk namadan kamdan bani nujor bat kani ke jela kabe ide kabau beli ulah kerku lalu nujor ke Singapore bat kam Meghalaya Denmark kata kadau keng haba kiwan na Singapore sini haba kiwan na Israel sini kilingo bagi kasih hidup kaya lagi yo bagi kuming negari anam dari ke partai kabala bantam ini dari Israel berapa persen dari riset hendak yang persya ikiri ke bakir tawer hadit ma manla kapor nihan ni ngidang he bangi ya dari Israel kajela kajigi kelong kajela ke badannya ke kendau ke basesok Kamariang, kabatengan, kabapengat, kilom, kiwa, kikshat, kikrem, kikro, kimarpo, kendo.
ubarandor tam baka re-India ka ap kamang kadi uranium udan hangni larangin jindalayo ya ka leadership kabadan ya ka vision ya ka leadership kabalang decisive ya ka leadership kabakhoy ngin me duk hi pai ba ba ko mangi duk manta ndai ban bangi hiar kerdan syaka jela ka beduk tam chi than sadai lamingi ulikan you open pau dagini ki kintin haba utho ya ka kot ka jungu from a third to a first class world kidan ki kintin ki bau tho ban pen pau ka kan nongrim ka ba penlong bala ban pen kaladur ya ka Singapore. When we cannot afford to forget that public order, personal security, economic, social progress and prosperity are not the natural order of things, that they depend on the ceaseless effort from and attention from an honest and effective government that the people must elect. Then marka tadaw ka don ka jingong. As you sow, so you reap. Kumbangi thong, kumbangi bet, kumtangin ot. Laringi bet do nyot ngin mala ban khet ka ba, ko ki pat ba ba yi. Te then marka tadaw ka nongrim to the voice of the people party. Nadu bangi seng, nila kran shai, shakmat, shaki pat ba. Kani kidegi nongrim balengi mi. Namar kita ki seng san pertai kibadan haga jila Meghalaya nadu ki national party hadu ki regional party kila feel yo pajba ngimi namar kadan ga daw kamdei tang namar bangi kwa ban yele election ola bangi kwa ban ri laringi kwa ban ri tengan kadon ga jaga ri tengan ya ka voice of the people party ngin suong yu pai ba ngin lem no pai ba ngi jok tang samut te phi khmi lenti ayu kai ngi ka e tham de ngi ndrai menta kat kabaran ka jinge ha ka PPP be ka jingkit ka khia ngi ka seng ka badan tang samut kiamale ko ki pai ba ngi ting ngim penlong do thala ye ni ka kam kai ki bangil kular hakimat jing kular hakapor bangilek syu pat ba ngi persyang banyak pun doyak banyak sad nata jung pat ba ngi kwa ba pinum bakla pinum srutu bakla namar ka dang don adu menta ka jing srutu bakla jugi pat ba la kumbangi ngi don ka jing tmu bari ayure nam ta yele di ngim don ku ki pat ba lan ngi kwa ngim don kam ban pin sitom melide kumni ngim don kam ban lek keleng teri ban pen smutu ngilek ngilom ngilang ni te song namar ka jing trang ga ji kolong kombang la kren menen po maulai namar ngitip biang ba kum gi brio hagawi ga sngi ngin haban ero yang ne ga sla perthai anong ngin ma ban emsa kalong ga jing angot ga jingi kalong ga jing dwai ga jingi kum di nangaram jo ga voice of the people party banya side ball play balang ka long ga man ngi kwa bani i so ban lek na ga perthai ya ga chat ban rio ka ba khlan ya ga chat ban rio ga betli ngi kwa bani ya ga ri ka ba rispa bani ga ri ka ba shan nrai hango ken nong ya ga ta bagadon ga jing shan menta ga senshar ka ting ga smith meneng rawan sa umat imelung ban pek ya ki jaka kaput hari ni ki kindiat banai rawan sa po huroi hingrea borkat mentlang ni hapan sat ki kali ki jingi bangiyai ki brio ki jingi sabai kala sa iben amdan surat kalait ndan ko omdan jaga sumar ki hapan le sa Bangladesh lada ki pang ki sitam ki anumar banya bangile sa po gentil sini sa po juan sa po Shillong tang po Singapore kabay kali 1,000 1,000 nang ne Bangladesh ngayo ya ka kot ka kya o ki pat ba sanu kenyen pai kat sablek nila dak panturut yaki jaga border boro tang hagini ki kindiat banai hadin bangila seng ya ka party nila i ya ka jingong jiman bat ka jinge ka jong ki pat ba dena mar kata kadau kalong ga badon kam
Yangi bangin snow to bala seng ye ka party ye ka voice of the people party. Namar ba kita ki seng san partai ki bala don kila feel ye upat ba. Narendra Jan ka election. He won show upat ba. Ban sedang ban kentho ban kren siap naman mentala jan election. Ya ka voice of the people party. La kumbangi ni syumi sesurok tang ban thau jing rumaren. Habangi snoto bangi dankam ban pai show patba ubang kenra jongi ngilet bani tho ba ko ki patba ngil aiti kani ke jing tho sega sarkar ka sarkar kam snap ni so bangi di ban mi madan ban penbori ke sarkar nomor upatba ulong ka por jongi